Vreme je veštačke kreativnosti i duhovne praznine. Moderna medicina je na vrhu, a zdravlje i život vise o koncu. Organizovani kriminal je moćan. Sloboda postaje sve ređa. Demokratija, kažu, vlada. Ali na izborima mrtvi i zombi glasaju. Sportisti i kvazi pevači sjeju na svetskoj sceni, dok intelektualci blede u senci. Materijalno bogatstvo raste, a unutrašnjost čovjeka ostaje pusta. Osjećanja se hlade u mraku i tišini. Tolerancija se topi u vreloj lavi. Asocijalnost se širi kao virus. Pogledi i osmjesi postaju retkost u nestajanju. Sve je više samaca u velikim stanovima. Porodice su razbijene. Vrednosti izobličene i zaboravljene. Tehnologija nam štedi vreme. I bez milosti nam krade istinu pred očima. Sve je više obrazovanih, a sve manje onih koji razmišljaju. Humorističke serije i politički cirkusi vladaju dok depresija tiho gospodari. Ljuti smo na sve bez pravog razloga. Umorni od neumorne gluposti. Kupujemo sve više. Uživamo sve manje. Misaoni procesi se rasprodaju na rate, dok zurenje u ekrane ostaje besplatno. Imamo sve više virtualnih prijatelja, dok se oni pravi gube u lavirintima bez izlaza. Tela postaju krupnija, duše sve manje. Spor probavni sistem melje brzu hranu, a zatrovan duh izgovara zdrave misli. Klovnovi i cirkusanti beže iz šatora. Ljube se retko, mrze često. Istražujemo daleke planete, dok nam susedi ostaju nepoznati. Znamo cene svega i svačega, ali ne i pravu vrednost. Zarađujemo nemilosrdno na tuđoj patnji, a zaboravljamo da živimo sopstvene živote. Inspirisano izjavom mog kolege doktora iz Hrvatske. Tekst Aleksandar Trajkovski. Interpretacija Vesna Bihac.